تماشاوانین هیجا نها امل برنامه که تایبتن یک جی کومینگوت سال نودیده د موزیکا کردی ده باو باهوز را کربو کوما چارنه و پشتی سال اندریش ایرو رسپسیونه کل داردخن و نها حوالی سرحات لبامایی آرمان جاوی چیه یعنی ایرو پیوه وکه کوما چارنه و امی برنامه پیلانین چاوا جوه ببیهیزن سالا دور و دریش من به دور خبات کر و اندامی کوما آمد پیش کوما چارنه و پیش هرکس سر بخوا موزیک چیکر از سلیمان ممو و سالی که بریا مگو هم دیسا وارنجا مهفدو هنه که تش به هفدو را چی بکن او جی براستی جی هم هیجانه که دامه هم جی وقتا ملت گداری کر اشته به حسیا که ام دیسا به هفدو را موزیک چید کن کلجانه که های گوروی جی هم مخواست ام وک رسپسیون تشتکی چی بکن و همو هنرمندین کرد دعوت بکن و رونق بیرین کرد و دیسا حول بدن که دست بکی که باشه بکن جبو کما چارنه و جارا یکمی جی نوروزا فرانکفورت دام درکت سردکی اواجی ایدویمینه لی روح وک بریا جبر کو 30 سال ما به هفدورا موزیک چیکر یعنی ما خواستن اگه موزیکا کردی دا دیسا هر کس دگو او نفش نودی خباتین کوم ام دیسا به هفدورا چی بکن گله که کیف خواشم ایرو همه کنسرت کی چی بکن و هیوی دارم لویشون ناتر بر همین کوما چرنه و جنها همه پلان نکریه لی سدی سدم دخوازن سترانی نو چی بکن و بلکی آلبوم نو چی بکن همان دمی خواتین کوما آمجی بردام دکه و هم حاول دیدن که خواتین کومی دیسا بردام بکن وکه داویش بو موزیکشنی گناه موزیکی دی که تو دخوازه چی بیجی پیشنیاری تجوان ر شیرتی تجوان ر چیه؟ دما که مدرس بکر هنگی زحمت بو işte تلویزیون تنبو تشتنبو زحمت بو کد خواست نه ها براستی نوسایا تو دکاری سترانه که چه بکی و ملت ناس بکت ببین مشهور پوپولیزم زیاده تر دنا موزیکا کردی ده هیا یعنی ایو که براستی جی موزیکا کردی ده خوازن چه بکن گره کنه که ماموست تنه نمیجم ماموسته گوداری ماموسته خوب جی بکن بله ام دویر یه جور سرکفتن دخوازن جوارا جی سرکفتن که خوش بون ببینیم خوشیده چندی هر جبیر راچه بریتم آواز سرود لسر دمه بریتم تماشاوانین هیجان هاجی یک جی اندامی کومیه دن که ام زیاده تر جوی هری زیاده بلکی به او موزیکا افسانویه بریتان نزدیکین حوالی ممو گل بامیه حوال ممو ایشه اون بیشن درکفتن اکنو دکن پشتی سالی دریش اف پیدویه جنو و هاتنی باه و اف برنامه ایشه آرمان جوی چید سلاف جوار و تماشاوانین برنامه و ده موزیکا کردی ده ختماندنه که مزین هیه 10 سالین داویه ده یعنی تزانم که بریم کما آمد بون پیشرم درکتن اوروپا می چارنه و دامزراند پیشرم جف قطیان یعنی من هر کس سری خواه من موزیک چه دکر لی موزیک راستی جی یعنی مروف نه من ها فهم کریه موزیک کار کولکتیویزمه من همه اوسا من گفت ام چما جف قطیان یعنی اف پرس ما بیریا خباتن کمیجی کردیه چون من هر تشتی جربان دیویده میده مگم وکی کما چارنه و اندیسا ورنجه مف هر وها جو کی پروژه کما آمد ام وجود دومینن کنسر ام یکمین یکی حزیران ده لپاریس و چه و ام دخوازن هر وها سالی دسه کنسر اج چکن یا چون مکه کی مزین دایه وقتی خوده ای والایی کی چی بو نهاجم لکدا خودی درد کوین و ام دخوازن سبب به پیله کی دهنر کردی ده به موتیواسیون کی آرمان جمعه هر مزنه و نفشن نو پرانی هنرمندن بری اکدکار ناسناکن مگویم دی سال گوری وی دمیجم در کوین ام موزیک آخو چکن و ام ببین موتیواسیون جبو نفشن نو
هی گوتی نفشه نو تو موزیکا نو گو دی چکرین چواد بینه او پیشنیاری ده چنه Tiştên gelek xweşî tê çêkirin divê demê de ez wana înkar nakim lê piranî jî bê ket. Tiştên wisa zêde ket tê de tune tiştan çêdin. Yani çünkü niha sosyal medya, an jî internet heye yani platformên dijital hene. Berê mehê de deh berhem çêdibû lê niha pênsit berhem çêdibe de ber evkê de. Li piraniya wan dinêrî bêke tekstê wan ne tu tekstin, müzîka wan di rojekî de hatiye çêkirin. İhtimalê komple di rojekî de çêkirin. Çünkü her malê de êdî stüdyoyekê heye. Yani em jî pêşniyarê me ji ew e yani berhemê ku bibe mayende ji bo pêşerojê gerek tekstê wî ti bi helbesvana bide nivîsandin. De ku bira bimîne. Müzikê wî jî müzîkjen hene, komponîst hene gerek buwana bidî ew kirin. Yani stranbêjekê nikare her tiştî çêke. Hem gotin binivîsine, hem müzik çeke, hem aranje çeke, prodüksiyon çeke. Yani kare herkesî cuda ye. Hinekî bi ciddiyet nêzîkî van xala bibin, ez bin wê evkê wan berhemê wan ve mayende bin. سپاس dikin hevalmamı em ê bi merak li ben de xebatê koma çarnavayê nû bin û divêriyê de serkeftin ji were dixwazin. Gelek spas kim û her hebên evvel efrat sağ ve serçak. Vuruzegyaha limmene kala kala bezimene Vuruzegyaha limmene kala kala bezimene Eşrani bildiran Temaşevanên hêja niha yek ji endamê komê hevalê Silêman li Bameyê yani bendewariya te çi serê te de hene? Gelek spas ser kevneşopiya Koma Ahmet ava bu yani meni karı bu hem Koma Ahmet berdevam bikin. Başı mecburi men grup ekidin avakır. Jixo bengeha her komaj ayniye yani hem bizim repertuara wana stran. Rov hevaltiye ki si sala nikare baveja avi. Ya düdüya yani jibo hestemin ez bi keyf xoşi memora serhatra o hevaledin ra çavi xud digrim stran dibêjim çavi xud digrim huner çêdikim bu gel esas carna heqî mirov tune ku mirov hinek tişta nîvçe bihêle ji ber ku xudî derketin yani xudî ve müzikê derketin yani Koma Ahmet jî çarneva jî xudî derketin gelê Kurd her çar parçe jê ez karim bêjim. Tu müzika Kurdî di çi rewşê de dibîne taybetî ji bo müzîkjenê nû tu kîjan hêlê de wan kêm dibîne û pêşniyarê te çi ne ji bo müzîkjenê nû? Gudarvanekî müzika Kurdî îro heye. O müzika Kurdî îro dünyayê da jî hêdî tê naskirin saya bêjin şoreşa rojava jî tesîra wê heye. Yek ev ya dünya jenerasyonekî nû heye natirse. Dilêwan de çi heye vêya pêşkêş dikin. Lê şaşîtî ez bêjim çawa bêjim ne şaşîtî yani ne xurt. Yani hinekî ber ku dema ku yani salên nodî de gava te stranek çê dikir tu derketî hemberî gudarvana temaşevana te gelek tişt hesab dikirin. Yek tê heqê wê çi xas bidî yad dinê gudarvanekî te heye û zanist te û te rexne dike. Îro kesekî rexne nake û gava mirov rexne neke jî şaşîtiya mirov nabîne. Dünyayê de kêm müzik henin wek müzika Kurdî xurt. Bingeha oya. Ev jî eveke çi bêjim qaniyeke yani tu vê çêvikî besî te ye yani. Baş Heval Süleyman em ê bi merak li bende berhemê we xebatê we nû bin serkeftin dixwazin ji were. Pêşiyê berhemê xune kevin piçekî pêşkêş bikin bira evek were me ruhek were me em paşê tiştê têzî çekin. Gelek spas ji bo we jî ji bo televizyona we jî. Spas Demaş. Hayır zerdutun çıkıp tenhaye dilotun çıkıp tenhaye zerdutun çıkıp tenhaye dilotun çıkıp tenhaye melli 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 çimburi kayı tankallemi çimburi kayı tankallemi melli 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 çimburi kayı tankallemi çimburi kayı tankallemi Barasti hunermendeki ku ji bo min jî mînak bû em dixwazin hin tiş
مامۆستا شوان پەروەروەرە وژمارە بێژە اما بس بیرانی نخوشی بکسرت بس وقتی تو زاروک بویی کنسری دا bazı de şu an perverme mostette bazı de o serhat dedin hemizaviye de bejin abi böyle hünermendi. Ez içi bejim. Desti o hoş. Ev hünermendin delal. Salay bir hizmeti dikin hun hemu her yek rengin yakın gule bahçe Kurdistan'ın. Şaha güllerimin var ya لتاخجي كتم عربيجي من جارك نمتمو شاخ كل المنبريا لتاخجي كتم عربيجي من جارك نقطو جهاد سرير من جتلا ندقص شعبي جران من خستن من ناقته مستكباران جزبستانا چاوين خبده من دا پی بدريار شركم مستكباران جزبستانا چاوين خبده من دا هاوين جدل بار بك بريارك زور گرینگ زور هجا بو اوی که هنری رسنی کردی خبات و تیکوشانی لباکوری کردستان بو هر چار پارچه کردستان به هنری خوب پیشکشی نتوی کردستان بکی لسلیمانی لخدمت یاندابون از بخواجی یک شوانم که خبات وان حوالا دنیز ناستکم رویتی آمای به هفرهیه دناوین دا چند مزوپوتامیا ما دست بکری شپکی ما جبو مامۆستا خەلیل خەمگین هنرمندên meyên çarneva ve havalına havalên xwedî tecrübe ne xwedî tê gêştî ne havalên muzîsyen hem de aliyê hunerê da hem de aliyê seknê da hem de aliyê civakî da havalên tê gîştî ne vê çanda kom girîng ê pêşkevê vê havalina pîroz dikim biryara we diçe dayê spas dikim huner hebin Hacer delala tüy şevka şemala tüy kara gazala tüy goyu kurban ezer yadır bir iki tüy ceger bu iki tüy del harbi iki tüy akmış diye şavan ezer şükriya ema şükriya delala dilim şükriya Şükriya, şükriya